Kicheng se kardam katu kave kar British 2.0 YouTube channel long kelang ara doan fans tamela pen pinila so video long nali tumpana ki wan pila bangke Lakhpati Baideo tangka komantuar ni sinang ki jangjima la so puthak si nali tumhan pathek pe la so video long nang than pachini pon ko nali tum la so YouTube channel na anta subscribe kelang pore subscribe ikon la pen videos tame nali tum share pon ikon tangke non komantuar ni sila Lakhpati Baideo tangka ikon long ki jangjima la so pro APUTHAK le pathek pen lang pono nang la pen che than pono nang tang de non pathek pen che than pono nang Lakhpati Baideo tangka matela self help group tum Suri kep ki longji po tangka komantuar ni sin nang ki jangjima la pen kopia the sin nang ki jangji det ma la so APUTHAK sta me che than pono na la pen ke dam ta hun la so list ta me NLRM a website long sta me hoda publish pon iglo la pen pi pon iglo penang ana tumbang thek dun long atum sta me du ta hai po la pen non bang ke alis sta me la so website long bang ke pavek det lo mate long ek det lo kopi a problem ki do tong alang litum kedak ka delete pon il ne labang putik te lo stame puthot non ke hai la himanto biswa sharma hin pes tame kaning je pon alam the do lan ana tarik se ki pi pon ji matela so chi close ki pi pon ji polam the so puthak le lang pon na lapen schema men labang kenali tum chini po Lakhpati Baideo lapen forms tame pina ana bang fiatum fill up don iglo lapen pina ana tum bang ke fill up don le tum stame do ta hai mine lapen Assam government hin pensi loans pon iglo lapen nali tum dak thek longji la NRLM a portal long dam pen stame hot pen hot dak update pipon YTT la so website long dam lo pulo tangte nali tum la thek longji NRLM la so website lo la pen hoda stamina litum details la bangke lang long ikpo la pen hoda sot ka apply hot kinang documents la bangke kado ka beta chinlo Aadhaar card email mobile number electric bill la pen address proof pan card la hai hoi si kinang lo la pen ka apply dun tang pot la si kado ka vista me chini ikpo la pen kelong ponji mate kipi ponji tangka lata Suri kepsi pi pon ikpo la pen kedam tang hot la bangke nalitum la non screen long thek ponong ji la son thak si RLM a website long kipi pondo the district select nang po la pen district select pon igdet api ada village bang select pon nang po la pen village select det pen api ada nalitum la self help group amen bang do ikpo la pen hala so self help group amen long bilot ada list bang chik lang iget ti staminon bang ke paklang pon iget lo mate government hin pen stame publish pon pid det lo la pen la so tangka kelong le rek alam thebang la son lo penang an abang fiatum do la so scheme ke apply dun la si alang litum verification komane ke fake mate ne la pu ke apply dun tum ta do self help group long amen avipin atum stame jol haya verify apotsi la so tangka bang no anta long ge der lo la pen puthot non he jong la ke hai himanto biswa sharma hin bestame ningje poniglo je komantuar ni si nangka si thapji mala pen kilongji ma pulaso APUTHAK non ni linali tum phanang than pachini ponikpo la pen nali tum jong si lahai update nangji pulotangte nali tum NRLM a website long dam nangpo nili na piklang ponikpo nali tum la non screen along ke thek pon long la son lo jong si nali tum la nili kipi pon video description long ki pipon aling long jong si ber pulo tangte mobile long la son nang klang igi la penalitum la dak pen details la bangke long pon ikpo je ko pp update si non la self help group tomhan ki pipon bomma la pen non ki wang jilang kopi si claim nang jima la so update bang dak adu ka we details bang long pon ji la penalitum jong si dak pen self help group along ko mama tum se amen ki do la pen bang ko an se account ki do ma ka we ma la so list na jong snaritum laing putala reports puthek longji la reports adim bernang po la pen puthan nalitum kedam sunangji la athaksi theknongji athaksi galila la second bang analytical reports puduji la sodim nalitum bernang po la sodim ber poligdet pen api puthor nalitum la dak pen ke ber ponthunang lang dola dake tok theklongji nalitum la self help group puthek longji mate SHGs nalitum technology la sodim si ber nang po la sodim ber lo pulatang te nalitum dak G1 G2 G3 la pen G4 G5 da son tata dak adu ka pen G17 an nalitum dak pen option long pon ikji la pen la sop adim pen nalitum
mobile number lapen SB account updation status taminali tum dakpen lang ponik me lapen kapre ka so nali tum dakpen la self help group tum asai la bangke claim ponik me lo lapen SHGs in NRLM database longjong si nalitum done avine lata chilaing pulte lag jiwana long berenang po lapen SHGs profile entry status lata nalitum dakpen tag pon long exi lason attack jong se update kimi do pulote dak SSG Lakhpati Baideo list pustamel la sodim mang snachek lang ponik po jong si mo update dolote nili puthana wan pitu ekpo nalitum afan lapenon pathiek pen lang polonang je kumantu arnisi mate kumantu si la so Suri ke batangka ekona long kilongji lapen kijangji ma nili karjulong ateng pulotang te mate kai himanto biswas sharma hin pen kaning je pon pulotang te February 1st kali pulotang te la March 1st molam si long ponji pusi kai himanto biswas sharma hin pen stame la kaning je pono la senali tum non la kai ke son la ke hai himanto biswas sharma kaning je alam thele nali tum arji gon la pen lang poni gon 30 লাখ মহিলাই আবেদন কৰিছিলে এটা কৈ পৰীক্ষা কৰোতে অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন আছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত যিমান মহিলা আত্মসহায়ক গ্ৰুপ আছে সকলো সদস্যৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা জমা হ'ব এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দিব খুজিছো 40 লাখ মহিলাই আবেদন কৰিছিলে এটা কৈ পৰীক্ষা কৰোতে অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন আছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত যিমান মহিলা আত্মসহায়ক গ্ৰুপ আছে সকলো সদস্যৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা জমা হ'ব এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দিব খুজিছো 40 লাখ মহিলাই আবেদন কৰিছিলে এটা কৈ পৰীক্ষা কৰোতে অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন আছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত যিমান মহিলা আত্মসহায়ক গ্ৰুপ আছে সকলো সদস্যৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা জমা হ'ব এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দিব খুজিছো 40 লাখ মহিলাই আবেদন কৰিছিলে এটা কৈ পৰীক্ষা কৰোতে অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন আছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত যিমান মহিলা আত্মসহায়ক গ্ৰুপ আছে সকলো সদস্যৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা